من مسعود بارزانی پیامک بالا وکر بو که تو اوازین دنیا آزاد کی. اگر تو آزاد کی افتشت میانی انتف مالتا در راس مسئله سرنافم. این آزاد نکن جاواره بن الفيديو دهاتي دا دهنتك تشتت وصاب الله وكم دهنتك تشتت وصاب الله وكم كو مسعود تب كورفش قهردان نبي تب عيال فب كجفة كورفش قهردان نبي جويرا تادا صلاة سر مسعودي كورف هاي عقل خو بينا سر خو أوايد كان ناو درستا أزبو تابشم دکتر شیخ احمدی رابطه باش بو انسان که عادل بو اوایند کن ظلمه یه ظلمت کده بظلمه جی چید یه تعدای کده تعدای چید یه موافق خلقی خود عفو ناکد جا این ظالمن این ظلمت کن ایدی بس او ظلم بس بلا بس بید افمنه تزل تحملی ناکد تحمله به ظلم ناکد جويرا قلت نطت مالي دو تشيت قال مسعودي بابا قال كرة خبابا بلا بس بيت اگر بس نبيت بشتيجي ملات جي رحمي بهذا نوبتها ملات جي رحمي بهذا نوبت از دهواب الزيندوي بقهرا كجم هشتا هنت جاني دو دست هوا بقهرا كجم قهرا أبا بالبرسنجة أزيب تلمة من دفترك كهي وتلفونك كهي أذهب قهرا كجم بيجا عقله بينا سارخو وخود رسكن زندانيت بعدين آزاد كن دا أمجي دستنا هو نوام الأفها چكون نسر ديارو نبن يا بابا الأفها نسر ديارو نبن بيجو دي بقرا بها بقرا دي أشكال جدا تعدوية ديبكا يدي بس أبا سحصل ما يتهر نبون لأم ديت بردوان بين واز دوباره جي ديفيجن افتيركا او خبرن اويت بريكو كومنتو تلفون او بماتي بخرت كوب كريكينا دي ظرفي دا جوي راخن دي متابركم بوستي دي بريكا مسرارش باشه اول تجا دوباره دي بجناوا تيكوشان برخدان سركفتن